Kakarbuli Young Men Organization KYMO kalapanha perdana ikalampung ilakai football kabla tip kong Inter House Football League Arja Arfway nakabantai khinarit chenrang kisamla kantai batsamla chenrang hak sautrik unai wiang Arja Arfway dakjing khun final yagani ikalampung ilakai football lapenlong nadu khadwai trik unai risau Arja Arfway hamaran center jokashnong Kharbuli nongkrem kumban syukdau baki KYMO kari kunhun treman sobha jong kisamla chenrang kani kashnong kabla seng saupun rusna mensyua lawan bani dalang hakari kasi panha perda dau ba lambor malyang MLA bat MDC ganokram konsensi kumukongsan ubasamru ikhusnam syak kunhun ladu berbawan baar nak jingkon final jong kisamla chenrang uba lambor malyang ubadairu chairman Kamekhilaya State Planning Board ula pentip basyan bu monorim ban siang artificial turf no egani gamadan berkumcu insina panha no sian yaka hakamang tengka kabalong nyoklur hakacing ikon final kisamla chenrang kalum uskap football team kala penlie mi kalum urip football team lengba ka tiebreaker hadin bakacing ikon hakapor blabo kelakot hakacing kha the march goal kiwei gibal sakhilang yagadi kasi panha pertai kalumpung nalor kinong susnong kikenthop ru ba asi Kharbuli rangba snong kirio rangba kinong yalam ga KYMO pakunthop yu ba laki chong kharsantio president ba penphriang Kharbuli secretary lembat kiwei pan haginai ki khindet ngai ngen sayo biang ya kabanwan banbu ya umanongrim nagbenta bansna ya kani gamadan badminton dingdep bansyong ya katenda committee ban penskam nagbenta kani gamadan banginyo bansna bhano yaka day na margata hagani kapor ngakwa banyethu akmat jomphai ki pralok bayit bayagani gamadan la sanction kumba nyokru tam bat ngin snalut yagani ka saudong jong gani ka jaka ban panitanat yaka banwanra ya u artificial turf hapo gani gamadan bat kanlong ka buram ka bakraw nagbanta ka snong nong krem hey baro kaway tang ya Kharbuli anray kinong syong slong hapo Kharbuli pinlong kiba kham sngo he sngo sarong namar kanay gamadan kadon hangnay hapo Kharbuli panalok bayi ngila persyang banne yagikam gibaba anray snowbop no baginay ki asnam duna ngimshim lalasyo ban panya yagikam gijam ngila pun kam hakabanle sharong shanyang ban ay gijingrap ya kilong yeng long sem kibamdan shu watang ukhaw ban bam hayeng ngilap mit ban le man gisnong githaw ban kasyan yagi patpa hapor badon ka lockdown